Dobar dan, pozdravljamo sve prisutne na današnjoj promociji knjige Dar Renate Karadžić i sve naše gledalce putem Facebooka koji nas prate. Renata, kako se osjećaš u Sarajevu? U Sarajevu se osjećam izvrsno, odlično. U Bosni i Hercegovini, pogotovo u Sarajevu. Sarajevo je jedna priča posebno za koju sam ja vezana. To ću ja napisati jednom i objasniti ljudima otkud Renata u Sarajevu i šta je to u Sarajevu što je Renatu vezalo. Pa, pošto neki naši gledalci tek prvi put se susreću sa tobom kao pisem, pa možeš nam nešto ukratko reći gdje živiš, trenutno ti dolaziš iz dijaspore i eto, svojom nekom književnom putu. Jeste, ja živim u Belgiji već 26 godina, znači napustila sam Bosnu i Hercegovinu 1993. godine. Oduvijek sam pisala i uvijek sam imala potrebu da napišem to što sam ja živjela u Bosni i Hercegovini i to šta sam ja trebala ovdje u stvari još da živim, što mi je bilo spriječeno. Inače sam iz Krajine, Krajiška, ja to tako kažem, malo jednostavnije. Rođena sam 74. godine, živjela, završila srednju školu u opštini Ključu. Inače sam iz Sanice. Pozdravljam ovom prilikom sve svoje krajišnike, Saničane, cijelu Bosnu i Hercegovinu, svoje prijatelje koje su ovdje i vas sviju naravno i zahvaljujem se. Hvala vam. Da. Pa reci mi kako inače ta inspiracija dolazi našim ljudima u dijaspori, jer je očito da je književnost Bosne i Hercegovine obogaćena jednom dimenzijom baš te patriotskog osjećaja koji su oni utkali u svoja djela. Pa reci mi o toj nešto inspiraciji koja, kažu, dolazi kroz tu nostalgiju. Jeste. Inspiracija, moja lična inspiracija je to što sam ja relativno mlada morala napustiti Bosnu i Hercegovinu. Znači, ja sam otrgnuta iz svoje matične zemlje i nosim taj neki pečat toga u kojem imam jednostavno potrebu, ne samo inspiraciju, nego potrebu da ja napišem i da kažem ono što osjećam i ono što sam osjećala prije samog odlaska iz Bosne i Hercegovine. Znači, to je konstantna jedna borba. Ja sam na početku imala problem sa identitetom, što me je navelo da pišem. Znači, morala sam otići negdje gdje nisam bila spremna da živim, jer ja nisam dovoljno ni ovdje naučila da bih mogla započeti život negdje drugo. I onda je ta borba i potreba za tim identitetom nešto što je ustaljeno u meni i ja tu nalazim svoju inspiraciju. Da, očito da se radi o nekoj dubljoj unutrašnjoj drami, puna izazova, čak i kontradiktornih situacija, našto kod mlađih ljudi i sigurno to kada se prenese u književnost dobivamo neku širinu i dubinu. Kako se ti snalaziš u toj širini i dubini ljudskog poimanja i svog profilisanja kao bića razumnog? Pa sad, kada sam već na neki način zrela žena i kad sam se potrudila da naučim dovoljno da bih mogla odgovoriti na takvu vrstu pitanja, snalazim se prilično dobro. Ne još uvijek onako kako bih ja željela, nego eto ja to kažem da je dobro.
imam sreću, znači, imam sreću da sam stupila u kontakt i da sam okružena ljudima koji su isto tako na isti način u književnosti i koji me razumiju. Znači, sama ova suradnja s vama je meni podstrek da bi ja mogla dalje nastaviti i raditi. Ja to nazivam svojom srećom da ljudi koje sam upoznala, znači od prije 4 godine ja se nalazim na sajmu i član sam dijaspore koji dolaze ovdje preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i tu sam imala sreću. Tu su ljudi koji razumiju. Većinom razumiju. Sad, moja potreba da ja objašnjavam te neke stvari šire i dalje, dublje, ja mislim da ja to uradim sa tim što napišem. Sa knjigom. Jeste. To je tvoja prva knjiga poezije. Ovo je prva knjiga poezije, druga po redu koju sam ja izdala, ali prva knjiga poezije, jeste. Da. Pa eto, hajde za početak da pročitaj nekoliko pjesama, da se poznamo sa tvojim pisanjem. Dobro, ja ću početi, ja obično počnem sa ovom pjesmom, zato što i sama kad sam čitala i kad sam uređivala ovu zbirku, ja sam je stavila znači ona je prva u jednom od dijelova koji sam nazvala Dar prošlosti. Dar prošlosti, vi ćete sigurno razumjeti zašto, znači to je nešto što ja želim ostaviti iza sebe, ne da ne želim objašnjavati, nego želim ostaviti iza sebe da bih ja mogla dalje nastaviti sa onim što želim raditi, jer imam puno još ideja i puno stvari koje želim prikazati. Znači, pjesma se zove Jetim. Rodih se kao jetim uz oca i majku. Ne, nije parodija, možda malo ironija. Mnoge mi ruke pomilovaše glavu, kosu, niko nogu bosu od bježanja bolnu. Jetim sam života, od mene se okahari svijet, a svi hoće u džennet, u raj, u sjaj. Jetim sam svojih misli u kojima mrzim svaku ruku koja se spusti na moju glavu, kosu, nikad na nogu bosu od bježanja bolnu. Jetim sam domovine koja me izrodi, na čijem stablu života bodu 2 grane, spremne da otpadnu. I moja 2 nova lista, zelena ko moja duša, i onom ko me sluša, neka me zalije ili sam vodu pije. Eto, to je jedna pjesma. Te još nekoliko pjesama da... Evo ovako, da bi vi mene, da bi me bolje upoznali, da... Sretan mi rođendan. Ne stavljajte više teret na moja ramena. Ne trebaju meni vaše bogomolje, želje i strasti. Ja više ne želim rasti. Ne sa vama. Sutra mi je rođendan, odrasla sam žena, bez imena, milosti i časti, a stala sam rasti sa vama. Ovako, malo nešto. Pročitat ću Proljeće. Pošto je sad proljeće, ja april je mjesec, hajde tući. Čujte me svi aprili budući, mene biti neće, ostaće miris moj. Mirišem ko cvijet hašlame, ko zelena salata i pokošena prva trava. Humus sam u ilovači, okresani voćnjak koji čeka cvat. Evo ovako. Mi ti nećemo aplaudirati. Ne, nema potrebe. Slika bez rama. Ovu pjesmu ja obožavam i volim i vezana sam za nju, pa ću vam je pročitati. Samo jednu imam, slikanu u životu prošlom, crno-bijela, a sva u koloru. Glava uz glavu namještaš mi kosu,
želiš lijepu sliku, ljubim te po nosu. I ono, ljutiš se kao, govoriš mi, deriš te pravo, a znao si, sa mnom znao, za mene recitovao, joj, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Tako, pročitat ću jednu ovu za domovinu. Pjesma se i zove Domovina. Jeste li se slikali u Mostaru, na Starom? Vidjeli ste me. Gušila sam se u Neretvi hladnoj, a odlično plivam. Naučila ono ljeto sa njim kada se raspravljalo o Bosanskom moru. Imam sliku, a usne su još od soli, ližem ih umjesto poljubaca. Imate li sliku Sebilja? Pogledajte, i ja sam tamo. Golub sam bijeli, imam crni kljun. Jeste li se slikali na Vlašiću? I ja sam tamo. Pahulja sam svaka na vašoj kapi i stopit ću se sama. Imate li kćer sa imenom Una? Odvedite je na rijeku plavu. Slikajte je sa mnom. Domovina sam. Odlično. Hvala. Znači, tvoj senzibilitet je tamo veliki živiš, da li u tom ambijentu imaš neki poetski izražaj ili isključivo pišeš pjesam? Pišem i tu. Evo, moja pjesma Elem će vam odgovoriti na to pitanje. Imam dualnu sposobnost da budem ovdje i tamo. Ovdje mi tijelo, tamo duša. Nijedno drugoga ne sluša, samo živi Elem. Pa karakteristično je u tvojoj poeziji, u izražaju da se često izražavaš kroz te kraće forme. To je neki bosanski haiku, i nastojiš kroz neki koncizan izražaj da izraziš vrlo široke slike, vrlo širok kontekst. Da. Znači, to je posljedica vjerovatno bavljenja, možda filozofijom, psihologijom i tako tim temama, sferama. Osim, znači, umjetnosti. Jer to je sama umjetnost ne može čovjeku pomoći isključivo kao kreacija, dok čovjek ne uđe u neke duhovne sfere, znači da bi to onda izrazio na umjetnički način. Znači, ta tvoja meditacija, da tako kažemo, općim univerzalnim stvarima često se reflektuje u tvojoj poeziji. Da, tu ste odlično ste tu uočili, tu jeste sve tako. Jeste, ja sam inače veliki filozof. Ne bavim se filozofijom, ne, ali smatram da je filozofija nauka neke naše realnosti, nešto što traži bez obzira na odgovor još dopunjenja na taj odgovor. I to praksa neka koja ide uz ta načela, principe, tako nešto. Praksa, kako mislite praksa Pa u poimanju, znači čovjek da to što poima na neki način i kroz svoje praktikovanje potkrijepi, da se drži nekih principa u svom životu. Naravno. Tu je najvažniji princip, znači najvažniji da bi mi filozofirali o nekim stvarima, mi moramo imati svoj princip. Znači, mi ne možemo biti filozofirati da nemamo svoje lične principe. Ja sam neko koji ima strašan princip i neko ko je uporan da objasni, i stoga ja postičem tu filozofiju samo radi te upornosti. Ja nisam filozof, ne bavim se filozofijem, ali upornost me tjera da bih ja dokazala i pokazala da budem u stvari filozof. Pa dobro, to je
to je simbolično filozof, znači da smo svjesni, da smo razumni i da ono sa čim imamo dodir, u stvari pokušavamo da razumijemo. Pa može još nešto? Pa evo jedna možda malo dublja i misaona pjesma koja je napisana isto tamo negdje. Ona se zove Java. Šapni mi da opet sanjam da nema kuće i lustera na plafonu u koji buljim. Šapni mi da naša vrata nemaju ključ i da ostavim torbu u kojoj sanjam ključeve. Ne dam torbu, u njoj je sve, i kuća, i luster, i ključevi. A ja sam budna, košmaru je kraj. Pravi haiku, mislim, način na koji pokušavaš da oblikuješ neku poruku. Nastavi sam. Dobro. Znači, izganstvo i kazna. Znači, ja sam, da kažem, u egzilu kažnjena. I onda ja to tako zamišljam i kažem da mi je kući posijaću bosiljak. Čekat ću kišu, bit ću prosijak. Da mi je kući sijaću djetelinu svu sa 4 lista i napisati dobro došli svi, ovdje stanuje sreća. Ili pjesmu koju sam napisala, i to ću možda malo objasniti, Živu ili mrtvu. Ja kada sam prvi moji dolasci u Sarajevo su bili da ja to vidim negdje odozgo. Znači nije da ja dođem na Baščaršiju pa da šetam pa da nešto, nego da ja vidim Sarajevo. Tiče perspektive. Jeste. I to mi je bilo, ja sam samo težila da idem gore negdje po planinama, da hodam, da ja odozgo to nadgledam. I onda sam tu imala inspiraciju, strašnu inspiraciju koju sam napisala, pjesma nije velika, ali ona govori puno. Živu ili mrtvu. Oni što me traže, reći ću im gdje sam. Poslaću im pogled tu gdje stojim sad, ali neka znaju, pronaći me neće, samo moje oči vide sa ovog mjesta ovaj grad. Da. Ima tu i senzibiliteta našeg načina bosansko-hercegovačke poezije. Pročitat ću isto tako pjesmu koja je napisana tebi. U stvari, pjesma se zove Tebi, a napisana je za moju prijateljicu najbolju. Što mi je sve život odnio, neka mu je halal sve, sigurno je više donio između svega i tebe. Hvala ti živote opet, hvala tebi što si tu, hvala majci što te rodi, hvala Sarajevu. Hvala i tebi što pišeš o Sarajevu. Hvala i vama. Reci mi, da li se osim ti kraći formi upuštaš u neke duže forme u kontekstu poezije? Da, naravno. Ja mogu vama pročitati. Ja ovdje imam pjesmu, ja ne znam da li je možda duga ili... Pa ne, što će? Koja se zove Gospodine. U pravu ste, lijepi gospodine moj, ja nisam žena koja voli i gori, niti sam ona koja pruža ruke, čak ni u ovom trenutku kada me gledate sneno, poželjno zamišljeno. Ni ova raskošni sjaj, gospodine lijepi moj, ni ovaj bogati sto, ni ključ što stišćete u ruci, mogu mu pogoditi broj. Gospodine lijepi moj, sva ta priča koja pogađa ljepši spol nije za mene. Moje su želje skrivene i nisu za vaše uši. To što ja sanjam, takve ko vi guši. Znate, ja imam oca i majku, iako nisu tu, pričali su mi bajku i nijedna nije ličila na ovu.
Dozvolite, lijepi gospodine moj, da vam poslužim još jednu čašu tog skupog crnog vina kojeg ne pijem i uživam još malo da vas nervozno gledam dok čekate da se predam kao zemlja u ratu. Predaja je izdaja, lijepi gospodine moj, a ja izdajnik nisam, a nisam ni broj. Osim nacionalnog, taj vam mogu reći, ali vjerujte, bit će vam stran, komplikovan. Odmah da znate, lijepi gospodine moj, da ni vaš pametni telefon neće registrovati taj broj. Ja sam u registru života, lijepi gospodine moj, a tu pamet nije dobrodošla. To što sam ja prošla, a godina imam malo, manje nego vi dosta, ali to nije spor, razumijem ja vas, lijepi gospodine moj, i potrebu da vaš ego nadjača moj. Ipak sam ja žena i naslanjam čašu na usne, ali vino ne pijem, ne sa vama. Prekrštam desnu preko lijeve noge u nadi da vam se ne nasmijem. Molim vas, lijepi gospodine moj, odložite taj ključ iz znojavih ruku na sto. Znam da je 9. Isti smo pakao prošli, zato smo večeras oboje ovdje došli. Lijepi gospodine moj. Odlično. Savjet da češće čitaš tu pjesmu, da se prezentiraš i u tom jednom drugom kontekstu, jer sigurno da u ovom izražaju, osim poetskog konteksta, postoji jedan dramatuški moment koji znači imaš ti dara i za dramu, jer ovo je očito jedna dramatična vrlo situacija. Znači, i sa te strane i duže forme ti nisu strane i ne pada kvalitet tvog poetskog izražaja, iako je kvantitativno se širi prostor, jer obično ljudi bez ideja, tako kažem, kada uđu u veći prostor, onda pada kvalitet. A ovdje kod tebe je održan taj kvalitet stiha od prvog do zadnjeg, pa čak i poenta koja tu provejava i na kraju poentira, znači govori da ti zaista imaš isprofilisan poetski izražaj. Hvala vam. To je, znači, inspiracija za još dalje. Hvala vam. Ja sam bila sigurna u tu pjesmu i u to što pišem. Inače ja tu ne bi objavila neku zbirku, tako da što ja nudim i što da će se ljudima svidjeti. I što kažete sad, znači vi ste jedan vrsni književnik i ako meni jedan vrsni književnik kaže da to što ja radim i to što ja želim da radim je dobro, meni ne treba veća inspiracija. Ja znači imam, ja sam sad u stanju da napravim 10 pjesama do završetka sajma. Hvala vam puno. Hvala i tebi što si došla ovdje da nam podariš tu svoju poeziju, a sada da malo porazgovaramo i o tvojoj prvoj knjizi, znači to je roman, prozni izražaj, pa i on vjerovatno je na tom fonu, znači jednog izražaja naših ljudi i dijaspore koji obično iz domovine ponesu jedan snažan osjećaj, dojam i onda to pokušavaju da izraze kroz knjigu. Šta se kod tebe desilo pa si napisala? Mnogo toga se desilo samim tim što je ova knjiga pisana 20 godina. Naslov je Boje moje provincije. Znači, koje godine je objavljena? Krajem 2016. godine, decembar 2016. sam prvi put je promovisala u svom rodnom gradu, u Ključu, u opštini Ključ. Pardon. Knjiga je, kako ste pričali ste skoro, ovaj roman je drama, znači možemo reći da je jedna drama, znači
dvoje ljudi koji prate ratna dešavanja, koji su bili djeca i koji postaju ljudi za jednu noć. Za jednu noć postaju ljudi i moraju da prihvate činjenicu, da moraju da razmišljaju, da nema više ljepote, da ljubav više nije primarna stvar, da postoje druge stvari na koje moramo misliti i na koje moramo staviti prioritet. Znači, izazovi realnog života. Izazovi realnog, prerealnog života. Jako je zna biti surov i brutalan. Jako surov. Ako jedan mlad čovjek mora da odraste za noć, nema ništa surovije od toga. Ništa od toga nema surovije. Ova knjiga je posvećena svim generacijama koji su odrasli za noć. Znači, nas ima strašno puno. Ja nisam to pisala samo za sebe. Koji god pročitao ovaj roman se pronašao u njemu. Ja se izvinjavam, svaki čitaoc koji je pročitao, on je mene kontaktirao i kaže pa ti pišeš i o meni. I to je ono što sam ja htjela, znači ja sam htjela to da uradim. Što je interesantno u ovom romanu, ja ovdje nemam roman je od nekih 200 i nešto stranica, gdje ja nemam ni jedno ime. Ni jedno prezime, postoje imena gradova, znači ima sve osobe koje su opisane su bezimene. I što je jako, jako interesantno i što vas tjera da vi njega čitate, da bi vi pronašli tu nešto kome ja to pišem. Ko će se to i na kojoj stranici možda sad će se pojaviti. Ne pojavljuje se sve do posljednje stranice. Može li jedan fragment? Može da vam... Ovako, ja mislim da bi to bilo to, da bi vam približila i da bi vi razumijeli. Rano jutro zvoni telefon. Čestitam malena, pobjedila si, idem, ciničan, povrijeđen glas. Moram te vidjeti, nastavio je. Aha, šapno. Pošla sam prema našem parku. Stao je auto, ulazi. Uđoh bez riječi. Vozio je kao lud, ćutali smo. Ni radio nije upalio, vozio je i vozio. Ne sjećam se koliko je to trajalo, nije mi bilo ni važno. Znam samo da je skrenuo sa glavnog puta i nakon nekoliko metara stao. Udahnuo duboko. U redu, gospođice, idem. Jeste li zadovoljni? Sad i da vam kažem kad, želite li? Pogledah ga. U subotu, reče. Zatvorila sam oči. Koji je danas dan? Nemoguće. Četvrtak je. Još jedan dan. Suze. Rijeke, mora, jezera, hiljade podzemnih voda isplakah za jednu jedinu noć u svom životu. Mislila sam da više nikad neću moći plakati, barem ne od tuge, ali možda hoću od sreće. Kad sve ovo prođe i kad mi se vrati, plakaću od sreće. I on je plakao, drhtao kao uplašeno mladunče koje je izgubilo majku. Brisali smo suze jedno drugom i opet plakali. Šta je moglo drugo, dvoje mladih zaljubljenih koji se moraju rastati, koji se moraju ponašati kao odrasli ljudi i prihvatiti sve ono što im život nameće. Šta smo mogli reći jedno drugom? Zakletvu. Na šta? Na ljubav, na život, vjernost. Znaš da ću se vratiti, pokušao je da me utješi, a ti mi sam sebe. Aha, mahalo sam glavom. Znaš li da moraš biti hrabrija od mene, a ti to i jesi samim tim što si učestvovala da idem? Šta me čeka tamo negdje? Reci mi, molim te, gdje ću se probuditi, kako ću izdržati? Zašto si to uradila? Pričaj, molim te, reci nešto, reci tu i pjevaj. Samo nemoj ćutati, preklinjem te.
htjela sam ga ohrabriti svim srcem, reći mu kako u životu ništa nije trajalo vječno, ni tuga, ni sreća, da sve prođe, da mora proći, da je život sam prolazan, samo ovo nije. Ovi trenuci se pamte, nosiš ih dalje nego sam život. To što smo osjećali tu noć, znamo samo nas dvoje, niko više, možda i Bog. Onaj strogi i pravednih mojih roditelja koji će sve učiniti da ovome dođe kraj, ili onaj moje nane koji je milostiv i kojeg nikad ne zaboravljam. Euzubila imine šeitani rađim, bismillahirrahmanirrahim. Plakali, smijali se, voljeli, prezirali, sve u jednoj noći. Malena, zašto nisam hrabar kao ti? Naravno da jesi. Pokušavala sam se osmijehnuti. Samo hrabrost može da pristane na realnost života bez imalo oklijevanja. Ali ja se još uvijek dvoumim. Nema veze, to je normalno ljudsko stanje, čovjek je uvijek u dilemi. Misliš, Malena, čak i kad je ljubav u pitanju, onda najviše ljubavi želiš dati drugom, ne misleći na sebe. Zato ti misliš na mene, da. Što znači da bih ja trebao da mislim na tebe? Da. I jedina solucija je da idem, jeste. Ostaćeš živ. Misliš, Malena, sigurna sam. A ti, hoćeš li ostati živa? Naravno, u tvom srcu ću uvijek živjeti. Stavila sam mu ruku na srce, kucalo je kao i svako koje pati. I dok sam god tu, niko mi ništa ne može. Plakali smo. Dok sam izlazila iz auta pred svojom kućom, moje malo porculansko srce veličine firdžana bilo je smrskano. Osjećala sam užasnu bol, onu koja se nikad ne preboli. Okrenula sam se, zagrlila tako jako. Zaboljelo me. Uzvratio mi je isti zagrljaj, još čvršći. Boljelo je, osjećala sam komadiće porculana u golom mesu, samo krvi nije bilo. Volim te, volim te. To je to. Baš ostavlja dojam nekog dubokomislenog promišljanja o mnogo čemu u životu, baš je kao što si malo prije pričala. Znači iz jednog širokog meditativnog spektra ti to kroz likove i njihovu interakciju izražavaš. Pa eto, da li nešto još radiš na polju proze, trenutno planiraš nešto? Radim. Ja imam jedan, neću ja to nazvati problemom, nego hoću vam objasniti vama koliko vrsnom književniku. Ovaj roman je bio u mojoj glavi 20 godina. Znači ja sam ga napisala prvo u svojoj glavi, da bih ga poslije prenijela na papir. Ja imam jedan cijeli komplet roman u svojoj glavi, koji je priča vezana također za rat, sasvim malo, zato što je prešla već jednu generaciju. Znači, ne priča onaj ko je doživio, nego neko kome je ispričano da bi on tragao za tim dešavanjima koje su mu prenešena i koje samo prenešena, znači koje on nikad nije doživio. I ja ga pišem polako u svojoj glavi, mislim, on je tu, ideja je tu, ja znam kako će to teći, ali još ga nisam počela pisati. Ali to je najmanji problem. Pa eto, još za kraj samo da te pitam o tvojim impresijama na sajmu, ovdje ima još od pisaca, vjerojatno si upoznala neke nove prijatelje, pa kakav dojam nosiš o tim nekim porivima ljudi da uopće se bave pisanjem, objavljivanjem knjige i tako. Pa kakav dojam nosim?
Mislim, sve ono što mi danas pratimo na raznim portalima, sve ono što meni može, što je meni na dohvat ruke, odakle se ja mogu informisati o tim svim stvarima i dešavanjima, je danas negativno. Lako može odvratiti od onoga što on želi. No, međutim, ja smatram lično da ovaj sajam govori suprotno. Govori suprotno jer mi se sasvim dobro razumijemo. Između nas se sasvim dobro razumijemo. Mi znamo šta želimo i šta hoćemo, bez obzira na svu politiku, na sva dešavanja, svakodnevna dešavanja. Mi smo tu svi sa jednim ciljem da i dalje ostanemo čvrsti i da i dalje nudimo i pišemo i da težimo ka tome da nas ljudi čitaju, da bi samim tim možda na neki način pomogli i državi i politici i svim tim stvarima koja su, nažalost, još uvijek jako teška. I mislim da je ovaj sajam nešto što može razbiti te predrasude, ali mu treba tu još puno rada, treba još puno ulaganja. I meni je žao kad vidim koliko se ljudi bore i na koji način samo dolaze da bi prisustvovali i na ovom sajmu i onda jel bi vi imali srca meni da sad kažete da taj sajam nije tu? U svakom slučaju on puno znači ljudima u dijaspori, možda i oni organizatori nisu svjesni u stvari toga, ne pridaju adekvatan način, ne prilaze tom pitanju. Dijaspora je tu više manje, koliko ja imam osjećaj, malo pomaknuta na margine. Trebalo bi u svakom slučaju nešto poraditi da se na adekvatniji način predstavi naše stvarnosti. Naravno, ja sam tu, to što ste rekli, to je, ipak mi živimo tamo negdje. Ljudi se varaju i misle da mi nismo dovoljno upoznati sa stvarima, mi smo možda više upoznati nego ljudi koji žive svakodnevni život ovdje, s kojim su jako opterećeni ili je život težak. Mi možda iz nekog drugog ugla možemo bolje da vidimo te stvari, jer ja sama svojim životom u Belgiji nemam ja vremena da razmišljam ni o tim stvarima, jer me život tjera. Ali ako ja gledam, ako ja iz drugog ugla, sa nekog drugog mjesta posmatram unutrašnjost života ovdje, onda ja sigurno mogu puno ljudima pomoći da rasvijetlim samo neke tačke. Ne mogu ja pomoći, a to je u rješavanju. Ali sigurno da možete dati neki doprinos da se adekvatna rješenja traži. Naravno. Mislim da tu ima jako mnogo ljudi koji su u književnosti 50 godina. Gospodin Šimo Ješić koji slavi jubilarni 50. rođendan. Mislim da tu treba velika pažnja takvim ljudima. Njegova izdavačka kuća koja izdaje knjige, koja je zastupljena u školama, u vrtićima, za malu djecu. Mislim da takvi ljudi, ima ih još kao gospodin Šimo Ješić, mislim da takvi ljudi trebaju biti zastupljeni. Puno više, da bi se njihova riječ trebala čuti, a samim tim ja sam tu, da kažem, početnik u tom poslu, ali vrlo brzo razumijem i vrlo brzo učim. I onda ja sam jučer skrenula pažnju ministarstvu s tim što sam rekla,
to što vi kažete i što se slažete sa mnom, za to da bi ta organizacija trebala da bude, ja sad ne mogu, ja ne poznajem njihov dovoljno posao koji oni rade, ali mislim i sigurna sam, nije da mislim, nego sam sigurna da se sve to može organizovati još bolje i još stabilnije. Znači da mi ne pričamo 5 dana na sajmu o nekim stvarima, da bi to trajalo još. Da. Pa u svakom slučaju da nisu iskorišteni svi resursi koje posjeduje dijaspora općenito, a između ostalog i u književnosti i na polju organizacije. U svakom slučaju tebi hvala i nadam se da ćemo uskoro imati priliku još da prezentiramo neku tvoju novu knjigu. Hvala vama za poziv, za ovo gostovanje, na koje ja nisam baš bila najbolje spremna, ali mislim da možemo reći da je i to dovoljno dobro. Ja samo želim da se zahvalim prvenstveno vama, kojeg sam upoznala prije u mojim prvim koracima u Skenderiji na sajmu, svim ljudima koji su na štandu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, čiji uposlenici rade jedan jako zahtjevan i profesionalan posao. Znači oni su tu, nas prate. Oni su uposlenici u ministarstvu i oni jako dobro rade taj svoj posao. Želim se zahvaliti normalno njima kao velikoj instituciji, ja lično bez njih ne bi možda nikad ni pojavila se na ovom sajmu. Želim se zahvaliti, ja sam ovu knjigu izdala za izdavačku kuću Planjaks Group. Želim se zahvaliti prvenstveno njima. Muameri Planjac, mojoj promotorici na današnjem sajmu i za svu suradnju koja je bila također predivna. Eto, vama svima, mojim prijateljima, svim onim koji su tu s nama. Hvala vam, hvala najljepša. Hvala i gledalcima koji su imali strpljenja da nas pogledaju pa se vidimo nekom priliku. Hvala svima. Dobro.